adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha long le pata ake joy pen ke rona jai me ke dengpon lakhain koi rapot nilip constituency ka parlo choki hola hemphu market along porthimia ke mang 2.0 karbiang long autonomous council revenue department pen long le pata ake joy ke ron pon porthimia ke mang 1.0 ke ron pachetang at pen aphi puthot 2.0 cheng pon thu si pini choki hola hemphu market pathua klama long le pata ake joy pen ke ron pon Bangso mai long aluhi sarpo man pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun Anparta Nilip Local MAC Pobitro Rongpi KAAC Deputy Speaker Avizit Kro Lapen Ongdung ke theki dingatum Chitongdun Laso mai long kadokave bangsuri ke thomatum aphan ake joy pen long le pata ronpon mai long Ongdung aradatum Chitongdun si alira cham pidun Nilip Koilamati Pitor Teron pen nangkilo berta Captain Lak Sogra Suri Lak Kora Suri Sokera isi Long Kota Ilong Yen Plus office along public interaction Rat dan lambe cepico ya sayang deng NC Penana tunte nang kumuje long Kota lang Mahai mathapar siksi Pokimia kemang Amen Irken MP election that Tukuyon Trogang Monutum Lag Alang Tumpan Mokta Takijoy Ham Yakijoy Taklayan Lav Alang Makidam Kiban Chujunan Takijoy Lapenang Parta Pako Alang Tumlia Jiputana Kita Keponili Mathalo Along Kami lang Namoje Nan Puta Kilong Lepuk Lag Lasu pensi mata kan forest ang kala. Lasu forest right act 2006 I think that ini da langno da ingong sotum ke barim tulong te dan chokya dan chokya dan market yang lepotan laso teng kan si ada autonomous council kan ini akan 2.0 so ini kan si amet council Suriya thom consensus mane consensus ke nili consensus ke hoy kono ta ke suri cap se batu ala ala suri na cap ala suri proxy suri ko ta ba suri asi consensus na ta ala kina consensus ke na ke do ba gri na gori ya chalo ko ye ke na tek na ta Kedam keban cium anta konsultasi asal ke Indian kangen hokta dan pikiran ye premium dan orang lepota kena ini pada misalnya apa yang ko kedam keban awal saya ketiga itu juga besar lah VGR kerja song bom atau apa pun nak kita pun lah kena tu macam ini je Condemn of Court Act 1971 under section 12 lagi yung si pinison dar sa claim of punishment lagi High Court along na kumbahin niya lagi kaya yes bom hoti kunde na court na songe da kasi court ni tum chedan bom no council na chedan bom Sudah dan mau alang guna cina pun di sini nak kisi kosong support kan terhayu masih kerja. Nona itu masuk ada silong along horizon buat tundo ada super tundo nah bora bajar tu loh ada nana mau lihat tundo loh silong ada ke siswing tang naik loh latum tak kita harap bangke high court supreme court pencetan loh latum tak bangke long le protest ke komen masih supreme court ke long le protest pilih Ningkan pet frog sila tu cedan mom lang nonta. Na jujur lang non Supreme Court ya kesa tu. Orang kota pilih. La sila ke court pin gop ke dunia alam ke akan. Court heno ke. Nili ke karjama tu mas council nili nam kia kapten ke nili claimel. Nili election police pro notice pielo.
notice period pen ki Supreme Court order pen election long PGR BR में election long voting that junior long that harogar long PGR BR itu tuh mungkin notice period pen PGR BR long itu tuh kan tak kris itu kan sorry kamu tuh kan konsepen kita appointment ta kan terminate laso kita ni mitang si dam fruit bang yo kasiam dah dam de lah dam fruit si intara non revenue secretary do na to social media platform nili advisor do gm tumjo si ora pena si to kita dah election notice ki kape bon na cm ach thon dam fruit pe jo ka dan claim na bibang yo si high court case period long do itu court pe na ke kan ni de kan na Sir, abang sir, non Ingdeng Kregetom Soarlo Chingria Mai Kepa Do Ponjia Parman Kachisi Kachedang. Lokhimon Sangha Soarlo Chingria Mai Pen Chepatir Pi Ponsi Ingdeng Kregetom Soarlo Chingria Mai Ningkan Isteka Mai Pi Kepaman Ponjia Parman Chisik Chedang Pon Pedolo. Lakenon ke wangji matizonga ciklo nipai ingkoi pen ingkoi rai si ninia Parman lakhahini dolomara bapuram tok biarong katu rong Parpi Memorial Girls Hostel ahong jai langpang riaklam along si pedo ponji. Alohi sarpiaman pen kachopa pon sami pi kabin rong hang pi sai phi ki phir ke thak lokhimon sangha la pen man peng alohi pen sai phi soarlo langchari lokhimon sangha sami pi anima killing pi lamet sai phi lokhimon sangha sami pi kare singnar pi claim sai phi lokhimon sangha sami pi molina bepi pen cheng lok penang an ke the ki ding la pen ke the ke re an parta lokhimon aron kirim soarlo atum an chetong dunji puta chethan pon rinti. Article 244A Pharman New Delhi Jantar Mantara Long Dharna ke Padodam. Azir Dinklui Pen Karbiang Long Pen di Mahasau Phan Indian Constitution Alo Arona Long Nangke Tok Pidak. Article 244A Autonomous State Karbiang Long La Pen di Mahasau Long ke do Aratatum Pen Delhi Rong Sopi Jantar Mantara Long ke Damtang Matizong ni Pai Kre Po Arni Hampang Asong KACHASDICOM KSADSU KRA Pen Cheng Lok Penang An Rat Chetodun si Article 244A Autonomous State Hemprek Pharman Aputha Kachesong RDP Dun Sonsi No Autonomous State No Rest KACHASDICOM Long Live KSA Long Live DSU Long Live KARSA Long Live Puase ke Thepen Hang Ta Rampon Rinti We want Kontasicom long live Kontasicom long live KSA Jindabad KSA Jindabad KSA long live KSA long capital Delhi in demand of autonomous state under Article 244A. In this honor also, we are going to submit memorandum that was is Narendra Modi, Prime Minister, next one is Union Home Minister Amit Shah, and third is the Home Minister Nityananda Rai. We are going to submit to their office today itself. So this review of lastly I appointment of their thanks, gratitude to you all, delegates, organization, and so I would like to request both the member of parliament of the house to support us to implement Article 244A so that we can enjoy our rights. That we are also genuine and strict written here in the Constitution. When Meghalaya was created, at that time, the Karbi Anglong, Dima Hasao and West Karbi Anglong has been given the right to have an autonomous state. At that time, when Indira Gandhi was Prime Minister of
the country. So we, the Karbi Student Association, would like to appeal each and every section of the people of Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dima Hasao to support our demand. Tang tepini ada babirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru.